Danas će američki građanski rat biti opisan od strane mnogih historičara kao najgori sukob u američkoj naciji. Taj sukob je zamalo uništio Uniju, a početak sukoba je bio problem sa robovima. Konstantno je dolazilo do sukoba između dva dela države. U jednom delu države ropstvo je bilo normalna stvar i bilo je način života. Drugi deo države je nastojao da potpuno ugasi ropstvo i izbaci ga iz američkih života. Amerika je tada nastojala da postane zemlja slobodnih ljudi i zemlja demokratije, ali to nikako nije mogla jer je 35% stanovnika bilo pod lancima. Samo zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti došlo je do okončanja američkog građanskog rata. Kao što znamo, istoriju pišu pobednici, tako da ne možemo sa sigurnošću znati da li je jug bio taj koji je zadržao robove ili ipak sever imao pretenziju ka njegovoj teritoriji. Kraj rata nije sam po sebi značio kraj političke nestabilnosti u SAD-u. Nedugo nakon što je sever proglasio pobedu, Lincoln je pao kao žrtva atentata, što bi značilo da je konfederacija zadala završni i poslednji udarac, iako to niko nikad nije hteo da prizna.